Werigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumamosi netete na mbere bwega na ingukugwata ugeni kire Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja na rua iri tariki 22 mweri ni jwa Mugwanja mwaka ni jwa 2023 mbeta MAUREEN Kinya tukiambiriria Nteto chetu nyuma ya David Choho uria urari mukaririgite kire mbondi ya KTDA kwithirwa akibuta ngugi na gitigike kwithirwa gikinenkerwa Enos Njiro na ndi Njiro nethiritwe agichumiriria na kwaririria onto bubu aria nkuruki ethiritwe agichokia nkatho nonto bwa kwithirwa akinenkerwa gitigike na kagitene ukau ethirwa agikirira wirane kire arimi ba majani na kubera we akethirwa agiukiriria majani nikenda murimi ethirwa akigunika nkuruki kagitene ukau nethiritwe akiuga akethirwa akiritaniria kwa akue ngugi na thirikari cha kaunti nikenda ethirwa agiukiriria kimera giki kinya nkuruki. I want to assure all our stakeholders and even our shareholders, the farmers, the staff, and even the directors that moving forward, we will sit down with them, agree on strategies and ways in which we are going to perform or to carry out our duties and bring cohesion in the board and even in the whole sector, and assure even our stakeholders wherever they are, the buyers, the financiers, and the government, any other person who is a stakeholder in this sector, that all operations and the governance and leadership of this sector moving forward will not be any shaky. And we assure them of good support, and I pray and request for unity from all the directors, from all the farmers. Let us embark on our daily duty so that we see on how we can add the value to our product and even diversify to see that even we bring more money to farmers' pockets. Yes. What I can assure our farmers is that they be assured that this sector, the operations will continue as normal, and with the new leadership, we look forward through my chairmanship to propel this sector to higher heights. Let us put aside all politics issues and be focused on what we aim to achieve. With the new leadership of chairmanship and even the board members, we committed ourselves after I took over this position, and we agreed that we will move forward this sector and leave alone or stop issues that will not bring any benefit to farmers. So as at now, we look forward to add more value and put more money to farmers' pockets. Are we going to see a meeting with other stakeholders, with members? Nawe Reverend Uraniwe Tasila Kibara uria withiritwe akirunga miradini ya sciences ndene ya University ya Kemu nethiritwe akiuga ana amona kinyari to baraba inge bethairo bakiura ni untu bethairo ake bakithomithwa kosi iria bethiritwe bagita kuthoma ndene ya cukuru na nkuruki bakethirwa bati kuthomithwa mantu jegie kinyaki umurungu na mitugo emega untu bura butumaga bamwe bao bakethirwa bagita njira ndiria bakwithirwa bagikura akiuga bubu ni bubu tumaga kaba mababo bakarema kwethirwa bakiritaniria ngugi na bangi. The learner must be transformed holistically. Kulingana na Reverend Dr. Tarasira Akibara, urane ndini rwangi ero Social Sciences University ya Kemu, aliuga alitobakale kurutano manto omonthe makonenie na muturire nombe kwithirwa batena abaita antugoni ichanyuma nonto gikugu ikyo kibateri kwithirwa ikithina mbena wekirwo omono mantoni megie kurutana alitwa. Student Welfare Department, which ensures there is a counselor there, there is peer counselors well trained to nurture the behavior of the others and to mentor the students there. There is also a curriculum department, there is co-curriculum. We are experts in ensuring the students go for games, go for drama, go for music,
for sport, and we really go up to national levels. Ogwende na kuria arimo kinya macukuru mwanya mwanya maithiro makithina mbe na kugwatira mantu megie kutigira ana ababa kurutana bai na muturire mwega na muno nkurukima kwegwa mataro maramomba kubatethia uturoni bobo nyumani. The parents who are here, we are concerned about the character of these learners. The children who are here today, you have really regarded their behavior both in the secondary school and also in the primary school. What happens when they go to the university in the forest where they are saying we are now independent? If their character is not taken care of through a good student welfare department, which has the counseling, which has good sports and the curriculum activities, that child will get lost. Kumegebe North, Betan Class, Chabare. Nawe mwarimu munene wa cukuru ya Ntharene nethiritwe agitariria mathina jaria cukuru ejithiritwe igikurukira amona kinya kwaga irasi bia kung'ana kiwa kinya laboratory ni imwe ya thina iria ithiritwe irindene ya cukuru eji ya Kiromba na nde atongereria beje kwithirwa bagitetheriria cukuru eji nikenda ithirwa igiukira arethiritwe akiuga mantu jaja mono kinya jegi basari ja kethirwa jagitegererwa untu bubu bukethirwa bugiukira kithomo kinyankuruki. Njira tukuona ine na muno ke skuru eje ni school fees. Asiari bara baingi tayari batakomba gwita school fees. Lakini twemboni twaugire ana bakengwa ana ibe skuru asiari bageta kwa skuru akenda bomba kwa rina ya principal ora bakaraga school fees. Na yonde saksinde tabu wega na itukuona ana betu ina very disciplined and they are highly motivated. Classrooms. As you are talking, 3 of our students, our classes are housed in primary schools. 3 classes are housed in primary schools because of the lack of classrooms, enough classrooms. 2, laboratory. We lack laboratory. Teachers are sufficient, but facility is the biggest problem. Leaders from this area to support us. Remember, students from this school are from within the locality. They come from Abogeta sub-county, and by extension, they come from Imenti South. 100% of them come from Imenti South. So these are the students of Imenti South. They need support in form of bursaries. They need support in form of learning materials. They need support in form of moral support, and we need infrastructures from both county and national government. Once we are given that, I'm sure we will top. These challenges I've mentioned are one of the major obstacles that made us not to achieve the dream that we require. Only the chief wal area inotisite ana mono bakianaga nja kugira school fees. Ukabonaga na market most of the time na untubu tethabo buino ntorera mwana aumara from the school compound etanare anja bamunya batekinyaga anja ntukuyu. No bete baka hang around kabageta other directions. So it is a fear. Mwana ojo omba gweta agatonya na mauntu jange nau kunywa drugs kuria mira kana bagatonya nau bonda bondene kana kinyama kuria kunywa nchobi nayo jo mbaye ne because mwana omba gweta gaisitha kana geta gaisitha agachange nguo agatonya in the market no tiomba ko recognize tukuona uria na baba Ntharene de school bathithitie bwega baraba ingine ari na ndakasietu itekuthithia bwega uria ibaterie na gintu kimwe ndona ni ati ana bandaka itwabarekererie twatigire njukumu ya kumenyera ana betu bandaka kirinde goro asiari tote jukagia kanya kakumenyera ana betu bandaka mwana eta secondary tote mudinga ta area uria tubaterie tona je kama mwana akorire na muntu munene okumba gusi guide maishene but as asiari tobati tushokera twambirie kungaindi ana betu bandaka ojore tukungaindi ana betu bari.
Nawe MC wa Nyaki West niwe Fredrick Mubichi amwe na kinyanjuri ya gavana ni mama niwe gavana Kawira Mwangaza ne bethiritwe bakiromba nthuke mbithi batekethre bagitonyithia na kinya gutumirwa bobwe ne asiasa barutererwa azimio bethirwa bakigita maandamano bethiritwe bakiuga biashara ndene ya kaunti ya Meru ni riki na kwite batere kwithirwa ikiangaratanwa ni maandamano ja bethiritwe bakiaria ndire bakwithirwa bakinenkanira tangi kia roje kere ayuthi barabara ndene ya biashara ya car wash. For the last 3 days kurani na maandamano tutiro na maandamano Meru ulitoka ithiri nya vijana ethira bena thina ya ngugi at least they are doing their work ukethiri ya bebi kibikine pakithitha ya hustling chao na inkoromba tongeria baba nge bau MPs senators bond they emulate the leadership cannot tongeria ba governor wetu excellency Bishop Kawira Mwangaza ku empower youth. Menya you can imagine gitangi giki na car wash machine eji governor wetu na MCA banenkanira na arua. You can imagine twanya twangugi kana job opportunities kuthambia ngari mwe 250 shillings. You can imagine ya youth bangana aja bagatetheka na batethia family ciao barabena ekuru na twana akona mutu. Uibo tongeria bura tukwenda. Na inkoromba tongeria bangi nthigurune ibe mirito tongeria ba governor wetu non tutwa create job opportunity kindu kietu imbithi batu tutithira twina kanya gaka omuturi aciari na inya turi atongeria non twa youth beto bakethira be visit na woni mubichikirema ndi MCA wa Nyaki West gucokeria nkatho ciakwa ningwa mwene non tubakwithirwa mantu jonde jara ngukuromba kana jara tukugwatanira ki ntura iji yetu ya Nyaki West no gufufirjo na njire mwanya muno tubakanya kaukenu na nchokerie youth beto nkatho cia mwanya tontu antu ba area ije ni antu very patient barabara cietu itirathuki muno lakini ndakira nkebera nkabera ibatowe kanya nini tubanganie ngugi tontu nya kubanga ngugi kukumo nkurukia kurita na turabanga ngugi nikenda yumba gukinyanira jontu akinyanira Thaa ijo tinjira inye mwete rugurwa area ije ya Kibachia na Mutharankari Nyaki West itwetete bwega na tugicoka irinya our first gentleman Murega Baichu ule we mwana wetu area ije na tukiuga ibwega muno no ntubo support yewe bena mokro we governor wetu Kawira Mwangaza na tugwiritwe muno no ntubo kwithirwa ngugi cionthe ira tukurita tugwatanirite kankwenda akuga ujo no ntu ndinama joi mwambirio ne mwambirio jo mwega antu ba Nyaki West bakaigwa bakiringa go inkoro nare bari naroi Ikibachia tuli rujo na auke tontu governor wetu ena nkoro ere gwitira antu ngugi hatu utimantu jakarema na bau bange vinya vijana bibinge tuketa kibo tukaba machine ukiwa au uratwero itone kukethwa kwina mubango jo mwega kukinyira bau bange baratutirambe baratutabakira ange ndibera nyokeja kwithirwa ibucho cyo na siasa bukero tingo gibugwitirwa ngugi cigwitu nyingi muno na tutige mantu ja maingi mtu onde okira gwito ukuthunguma wakiona no kyo yaku rekana mantu jangi ja kwirwa ko antu ibanenkanire kanya gake president wetu na thirikari we nikenda tumba kubanga bwega Kenya yetu itiora yagirite tukira raira mantu jo jangi na antu bagwe batu tutitikiria Kenya yetu ithukwa mantu ja ojo theri ne gitari uri onde atura kuga mbu utebya gututethia bio etere ndiguru bangwe na mantu jetu ja Kenya yetu itebwega tutikwenda kwithia ndiguru yetu tukare na thiri na batu tukomeria mwaka mantu jetu rajagirite tubanga bana na MCA wetu no tubago kuretera ndaka iji cietu machini eje injire emwe gututethia within area eje na inyani ngwa kunyiria ngugi no tubijana na ndi biona ngugi ntethera ndi na mantu ja pare ja tuthina tutuna turia na nkuga ibwega sana na netire wau na inya tu ngwa mu support na turiuga kabati kaendre binge tukwira wana youth na twi batu twinthe mantu ja maandamano batu tukwenda itureta iro into tabito gaita ngugi na twakara bwega te mantu maandamano tukwenda twita ngugi batu tutina kanya ga gwika suburia mitona mantu ja maingi Heta na mbere na kurumira Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja inchokerete na Nteto nkuruki.
Sherehekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherehekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TV, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingeredi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tugukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Togeni oringi kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na Nteto nkuruki ataramu bariera ni bethiritwe bakionania kurega kunganirwa kwa kumania na buria Rais Ruto ethiritwe agitikiria anto kwithirwa bakigitanga miti iria mikuru ndene ya mito. Bethiritwe bakiuga baingi ni bethiritwe bakijukia kanya gaka na kwithirwa bakithukangia riera. Itarika iri kurukite akaribario amenyerirera ni barithirito bagiciumia muno kwanda miti guntu mwanya nthigurune ya Kenya kenda gukinyanithiria mubango jwa Rais William Ruto jwa kwanda miti bilioni 15 mbere ya mwanka jwa 2032 taju 2032 na kugukurukira rua Rais William Ruto kugaruka na kuoya na rutha rwa antu gutema miti ni untu bunangite nkoro cia amenyerirera ari mwarimu Chandra Kitonga uria ethiritwa gitongeria karintere niji cia igembe kumenyera riera rungune rwa gikundi kigwitwa Sali Takio Save a Life Initiative. Itarira Rais wetu auere ya kulifting ban tuonete twengwa na mitho yetu ni ambiriritie gukumirwa ukolelia kinya oruare tukwaria ngare no sigoneka no sithirikioneka na iye turera ruterene rwa ngaya siena ikingi kana siena miti ira yorete na untubora tukumenya ni ati miti ye efomu kintu kita wa ecosystem ya mwithu so kinya muti yokorera mwithune kayo abwethibia kurebe mwithu yora nontu uti muntu wita wikira mboleo kuo ku etaria riu ria Rais wetu ria gutwetikiria kana wetikiria mite ye itangwa kana aka left mbani era ya kuitanga mite nara mitone eu ke batu ni omona double speak no ntuba kwethira anto baro wetegeria okwera bande mite wasoka ringi ukabera mite ne itangwe na no kumenya current state of economy ndene nthiguru yetu ya Kenya kwina atari nthiguru ina mpara muntu ina mpara oke omulugeria nunu amba kubwethia a lot of distraction. Chandra kaliromba antu bonde bagatema miti indi ni Vietnam na kumianda na yo ya untwire tontu mawega jalira riri agiru no kiribobongwa kurio kuona nduji miurone na ithimene ruo rwagirite na jangi ja maingi ya tiumba igutarika jonthe kubwa bura twina bo batwi turi amenyerirera imanto yara yetete ukarika kuma rende no kuona climate yetu ni achenjerie ukiaweta ntere imwe cietu ruare ka kugwakana in July
Ita yare batu kwethera kure mpione ya atari itarira twari twana tunini lakini thaa ino kona mantu ni yagarukire kubora mbomba kwira amenyeri bangi bariera kumania na ntomwe ya rais tuciomie na inya na twambirie kwariria antu betu na tubonelie na turombe rais twende tuwatanirite tumwire untu buu bugaturetera thina na tumwire untu buu kinya tukuwa awetikiria mitho yetu yingiliwa kana etonyerwa ni antu tega kwende timba sales kwero cia ingero nontu kwina team sales ugiawita every town yote no utethira mbao ikienda sua. That means antu bara benda cia mbao ira ni muntu wandite tumibao twake akagita for economic use but ikiawitikirwa na mukenya akaruurirwa agerwa na ukume mitho nende nontu mitende kworera kuo ni umwe na are otwira antu ba KWS nabo njo wikare kwa ikwira park sire ukura ndoro ikare kwa ikwira park ire ukura na nyumo inge ira cionthe cikurerecia park antu ibetikirwe bari ya antu ciura kou rais na atugwatie etire waretirite twete twande miti ora twirire nontu ari otwira twande miti ikundi bia ciumerie akenya iba ciumerie nontu akenya ni antu bathikite. Dennis Mugendi, Weru Njuma, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Nawe mwendaga Thaa uria niwe seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi nethiritwe akiuria ndwangi cionthe cia thirikari iria ciitherwa cikirikithia mantu jegie kunenkanira basari ciithirwe mono cigitegerera ana baria bati guciumba akiuga guti mwana uria ubati kwithirwa agita cukuru ni untu bwa kwaga bisi. Nkuruki nethiritwe agikatha uria wari seneta wa kaunti je uria nandi niwe minister wokaria bwandene Professor Kithure Kindiki kumane nawe kwithirwa agikandana na mantu jegie maandamano. Ikiathoni ya gukomana na aciari ya cukuru ya secondary ya Ikagwa irairi wadi ya Mugwe ara seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi mwendaga Taja auritie obichi mwanya iraciejanaga basari kiria aritwa itigire ati gutire murito akauma cukuru nontu bwa kwagambia cakure ya bichi. Gataya ariuga ati weta seneta agatigira ati thirikari nene ikurekeria mbia kiri kaunti no ira ibatiri kuguna akari bareo aritwa baraba umite michita kwibumbira. Ariti Nteto ino nyuma ya mwarimu munene wa imbia wa cukuru ino Robert Mwaniki Wachira utarania mathina nkutho mara aithirite cukuru ino irio thina ya ana guta cukuru nyuma ya kwingatwa nuntu bwa bichi. Arainde Wachira augite ati gutire murito wa cukuru ino akaregerwa kurutha igerio nuntu bwa kuremwa ikore ya bichi. Ciana mbingi muno itie na mbeca cia kuriva fees koguo kwina ciana nyingi muno ndirethiria cie muci nundu wa problem ya school fees. Ndethira nacio irathi cie in a very bad state of infrastructure. Kou no twende assistance in rebuilding our classes, repairing them, especially flooring, roofing and coloring. Alafu pia our laboratory situation timbega muno, no twende some facilitation in equipping our laboratories, the general empowerment, our kitchen pia inataka some repairs, our girls dormitories ndongiata kidogo kono aturombe assistance from any corner to assist in that area. Gutire mwankonge thirikari national ya ruta meja chonde Nairobi chia counties. Mbua kuangetangaza kwamba gutike ngotora kia Tharaka Nithi kia Nairobi. All the monies have been devoted to counties. Na boranka romba administration ya Tharaka Nithi county na county chonde cha Kenya. Non to an aspect ya bursaries. MCAs ba tuweka equipped ba nengoro mbia cha kogana. Nonto MCAs no kumba ku identify aciari bara bena thina na babe na thina kiri ntura yake. MCA wa wadi no Jacob Muremindeke oraijekene muno takiriko noe augite ati thirikari ya kaunti ni rutanirite gutigira ati aritwa barabara na obatu bakwegwa mbia cia basari ithirikari ya kaunti. We are limited in terms of resources and the functions ambazo tuko nazo, but we have seen this time that we are going to double the amount allocation ya bursaries. So that is the commitment and it is in the budget, and I'm sure that we are going to reach
more and more students. Mwarimu wa Shira na Pete aciari wira nebo gucokia cukuru ino rira imwe ya cukuru ira ciatongoragia igerio ni be KCSE ndeni ya kaunti ino. Tiaria turethirie cukuru ete mean score of 5.1 ndo kinya tukithie na mbere na to produce a mean score of 6 point something this year, and moving forward every year nitukora tukiongerea mean score of +1 kinya tukinya area ikawa high school yari ndia yetagwa ikawa high school at the highest level ya ngirore cukuru ya na mean score of 8.1 na nitwenda tukinya hau na tubituke bagugo tukinye iguru ria hau. Ikiathonio iki Araseni Tagataja akathiritie wira ya minister wa ukaria Professor Kithure Kindiki ya kunyithanyithia inya ya maandamano kiumia iki. Mzee wa maandamano tumemkemea, amejifungia kwa nyumba, amejaribu kuvuruga amani kutoka siku ya Jumatano. Lakini ile bahati mzuri tuko nayo, ile serikali tuko nayo sasa hizi ni serikali iko sawa zaidi. Si mnajua nani ameshikilia serikali katika idara ya usalama? Si ni kijana yetu. Huyo sasa amemweka kwa kona kabisa, na tumesema kwamba lazima Kenya irudi kwa amani. Tafadhali kijana yetu na Mheshimiwa Rais wapigiwe makofi papali wote. Nkiripotera Weru Njuma kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Nkatho cha mwanyi kugwata kanya na kwithirwo gwatanrite na bo twikire nteto cietu cia Thaa Mugwanja nga kwendera ntuku njega mbita MAUREEN Kinya.